салом. Як хабар. ҳаракати нақлиёт дар роҳи душанбе чаноқ ягона роҳи пайвасткунандаи шимолу маркази тоҷикистон ва аз хатлон ба душанбе барои чанд рӯз маҳдуд мешавад. маҳдудияти роҳ ба баргузории ҳамоиши сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар пойтахти тоҷикистон рабт дорад. ширкати айрес масъули нигаҳдории роҳи душанбе чаноқ хабар додааст ки рӯзҳои аз 8 то 10 октябр роҳи мазкур дар умум боз аст, аммо вобаста ба зарурат ҳаракати тамоми намуди воситаи нақлиёт дар ин роҳ боз дошта мешавад. полиси хатлон низ аз сокинони вилоят хоста аст рӯзҳои аз 8 то 10 октябр бидуни зарурати ҷиддӣ бо мошинҳои шахсӣ ва давлатӣ ба душанбе сафар накунанд. این نهاد هشدار داده است که در صورت بی ضرورت سفر کردن ساکنان خاطلون به دوشنبه در این روزها ماشین آنها از دیدبانگاه‌های بازرسی دولتی اتومبیلی بازپس گردانیده می شود. از ادمابیل میلیون راهگیر بورد اساسی 1 میلیون سومانی هر ماه تا 30,000 سومانی برد کرده می شود. با 3.5 سومانی ایدی رمز رو بخر و اشتراکچی بازی برناک شو. زدمابیل از 2 تا میلیون یک قدم راه است. خبرهای بیشتر در تلگرام کانال آسیا پلیوس.